w'abantu kwenda kusima Bishop Gideon Mukambwe, Unit of Faith Pastors, inywena bapastor babaire mu crusade abo kusabira General President Museveni ejini kinoni yanale ejiteri ngoma yona ejini kinoni hapana isigureta ngoma ni Nyimanya district nimanya Kinoni nka sub county IGP General Kasigazi abowereze road block amanda nga kumusaba IGP mugambe ngoma baliyo ni bafa ni babibenti so atunga abasirikale nkabana bateke u permanent road block bachekinge buli motoka ezigenda a bridge kitaro omuntu akwibaki akwibentezanyi secho General Kasigazi manyira yakikora kandi njakumanyisa na General Muhoozi nka CDF police werabeta ina man power atungira abasirikale kurugana Kasongora baba positioninga ndo bayikaleo babalinde goza abasirikale 10 bakusora kulinda kichweka chene muze General Muhoozi kuba abasirikale abo then kusima government okutunga omubazi gwa Karusu so omubazi gwa Karusu kuyikire nywe na balisa mutunga omubazi ogo ente zanyu muzigeme then akatali kijja kwani kagaruka mungambire cha sacrificing abana okwiba abana ne basala emitwe ekyo ekintu omuntu abe na akikora ebiro byanyi bweyireyo General Muhoozi nwe CDF Balam Barugara Minister of Youth and Children, we are going to protect these children. Tikujagaruka mukuba wetu. So tujja kumanyisa DPC wa Nakaseke na DPC wa Masindi na DPC wa Nakasongora bakole joint task force na Luwero okurora ntogo muze gokusana abana emitwe college gurugiro. So nacho General Muhoozi ngenda kimumanyisa mungambire timuina health center the nearest health center kilomita 15 ku Uganda eri Kinoni. So nacho ngenda kusaba General agambe na General n'omugenyi omukuru nyendi mujwekera. So nja kumusaba handikire Minister of Health hamuna PS wa Health Dr. Diana Atwini abandikire na basaba kilomita 15 mutaina Karwaro bakonsideringe grade 2 or grade 3 hospital level 2 or level 3 nacho nja kimusaba kandi yakikolera abantu. General Muhoozi akunda muno abantu akubenda abantu kubamanyire mu mwenda kandi obwomezi n'obugayiga tokujja kuba mugayiga otayina ki toyina bwomezi muinente baito muzegwa byanyu byente government ebyayo byokombeka amasomero. President Museveni biro byokwezi bibiri akatusaba akatweta kisozi bibiri epo obakana akatugamba nti focusing okwiya abantu mu bunaku wealth creation baito takamanyire kwiya abantu mu bunaku tubaze okuchungura is to find the problem. Ekizibu kimwina ekimu is poverty, kyakabiri is illiteracy, ekyakasatu is health, bad feeding. Ebyo ebizibu ebiri mu bantu ebikukira obwingi. Saki tugamba nti we okuchungura akakutandika mu 1985 akagenda kisozi yagula ettaka litayina omuhanda baita akabana sere ebinyasi byokuli sente dream ye kaba yokulisa kunye sente azitunda atungeki atunge sente. So ati kisozi arabayina aina square mile na square mile baita kaligura mwami kiwanuka saita kanegi. So atugambire tubamanyisa abantu tufukasinge omulimo gwetu nyowe ka minister tapaire sente zogabira abantu mbombekere marwaro masomero bichapana angambira omulimo gwawe kutumire gendo gambira abantu taro government program aro PDM parish development model ejo sente zikwijja amuruka ni muziya amuruka ni mustwaranka nozeora ara kagoba kataito baita kisangira abantu abandi bakuziba abebembezi bakuziba ni begabira family nosanga omuruka chairman agabire family abana rakoderechi kanire chairman wanu weta kwegabira akugabira abantu nazigabira abantu wewe wale chairman nalika niwo omuruka maka tunga sente zinga ijo gambirens baka ba sente zinga ko muruka gwa zinga emerkani deshatu eya Kinoni sub county omurko go kuturmo gwa Kenshande katunga miliyoni 800 igana munana ogwa buri mushenyi ko muruka gwatunga miliyoni 800
ogwa biduku gwatunga milioni 800 Mr. Honor 6 months mukuguza emwanyi baita ati nywano muli balisa tumuli bemwanyi baita okuboyina we kibanja cha eka 2 teka emwanyi eka emwanyi kweta milioni 7 evere 6 months obyaire ebikoro byemwanyi akatugamba fukasinga okwiya abantu abunaku akatugamba turuge ebyo gamba abantu ngenda kueleza irwaro ngenda kueleza kino baita akagamba his 4 points za kwenda abantu la list ya priority list ya President Museveni irwaro ajja kulikoro today Prime Minister wa Uganda Right Honorable Nabanja alisaida eri Nakasongora achingira amararanga contractor bakasaba bilioni 10 Honorable Nabanja Right Honorable akatunga rosende zibamugambire mu flood zikwita abantu anyanja kuli abagambo oyo abagambire kombeka anyanja baba wa bilioni 5 ndizogura blanketi bisahani bya plastic ne bikopo wagamba inyo muri basuma mkwenda kuziba agamba sente ezo muzirete tuzoe UPDF etombekerechi amarwaro akiseri barategezere Nakasongora mu byale ebyo so nja kumusaba Right Honorable Prime Minister mukama wange no henga yanyu ya kinoni yekyaro kino Kayikuku ensonga yanyu ya Kayikuku Byeshande parish Byeshande Kenshande andikire tabanyire kuandika Kenshande yes na Kenshande na Kaseke district abatungire irwaro ngenda musaba kandi ngenda musaba kya kabiri mu parliament ngenda kimugamba kubati na nywendi mu parliament mzee akanteka mu parliament mbere ningambira heru ati wakwa bwa minister kali MP ogera na parliament no Raila Dawe no tandika kuzimba microphone kandi nyewe katandikiraho so mugambire chindi parish yanyu tayine isomero timwira network phone network mwino mugisa munywanu wange niwe CEO wa MTN then munywani wangondi niwe chairman Imbere Charles omukiga niwe chairman wa MTN ngenda kumusaba this parish akonseringo batera omurongoti ngenda musaba kandi kuba bayiro network ameni ngenda mutera mugambe muura abantu bano okusaba network kusaba murongoti ekyaro kino kina abantu bengi kwetaga ka video kakwate musikio akantu ako ngenda kusaba kagarukemu I can repeat it ngenda kusaba chairman wa MTN Charles Imbere abantu ba Kayikuku parish Kenshande sub county Kinoni na Kaseke district abombekero omurongoti nibo mukole business kurungi mutunde ente zanyu murasimu ate kusora guze ente tokusora na kuterera omuntu kumugamba ndi jotabali ente ina kutunga wa boda kutwale na mataga kufa kuba mtumwina simu so ngenda kusaba MTN goza muno abantu network bagenda agitekawo kandi ngenda kifollowing cha network kwenda mu myezi 5 kuba no murongo 5 kugira ika myezi 5 nja kwegarukira mbagambe tugaruka kulaunchinga ki omurongo twa MTN ja gutekawo ebyo kwibente mbibagambi gendo kasigaze hamuna CDF Gen.Muhoozi abantu banyu bakubayiba ente mukabakora bridge bayita tabasoma bakweyambisa bakozesa ipsam so abatero road block ngenda musaba gyakikora then ekini kusima ente 10 ze moere Gen.Muhoozi mwebale muno Bishop Gideon General ya kumumanyisa karusu waraba wire mwezi kagumu tugendo tabale ente zawe ngoma yes kino ni sub county waraba neija abandi bayina ni bamongera takubasaba ninyo abakumwa yo takusaba kintu wakusaba just businge akubasaba na kumusabira akora umurimo gwa CDF kurungi kandi musabire na muzee akora umurimo gwa president kurungi muzee warajwa Gen.Muhoozi tumutegekeraro Gen.Muhoozi aizire so Pastor Gideon osabire support mu missionary yawe ikikintu jakimanyisa mukama wange chairman wa PLU Politically Uganda nja kumanyisa kandi I promise you nti Gen.Muhoozi jakugarukamu because we awura kandi ayamba so tuyamba abantu baye isomero lino isomero lya private
teriri lya government. So parish eno wekubeta yena isomero lya government. General wakusora gamba Minister wa Education mama ndi tuyambe parish ejo tujombekere eisomero. Beta sora gamba supporting a private school eyombekechi. But in individual capacity weko omuntu nja kumumanyisa barua muziwe kayera. Mandike barua eri mebizo byanyu byona nkakumubere ni mubigamba microphone aba chairman bagisaininge kayera gituletere. Nja kujimu wakanda ijagaruka muki ajabagarukamu bana abana sore bakafera ise wabo kandi nye minister w'abana ati we headmaster w'isomero limu bana abana ngendi 7 kayera you are responsible okurora ati bana abana sende zabo up to P7 ogena ka sleep ndisasure wabane baenda kusomera mu government school manyazi bakusasura yo zinga kwa government ate kusasura mu UPE baina free education baito sasura ezo okunywa obuji n'ebitabu so tujja kwata sente ezo nzikuwe ze myaka 7 buli mwana awulire tusasura murundi gumu kuba ati nja kuba ngenda michoke bindi nibangambe bizo by'abaana ate by'abaana nja kubikora murundi guta akubarolera we bali muno kurolera abaana gino nijo emiteji garukawo ogonwe Miss Uganda korachi ogonwe Miss Uganda onwe Mr Uganda obaka million wa Uganda oba mu 7 wa Uganda. So tuinakubarolera abana tubayambe kandi pastor abana mbasabire rwanga abalindi because the orphans baba orphan tibaina isawabu kuba kuchulira ebizo byabo baina just a guardian akuba favoring. So mikale ni mubasabira abantu ba Kinoni sub county tuyambisa omuhanda General Museveni gwakozere okukora entunguka tombeke kandi amaze akatugamba amasanyaraze kisoza akagendayo mu 85 ataina amasanyaraze kora sakagendayo myaka 5 nyuma bali akagamba akagura itaka mitwara 25 ati ekemwa kujitunda milioni 10 ata akozere sende zinga akaba na vision agenda mu Kisaka so nabayizire kuno mwagura itaka ataro umuhanda ati muina chorus na amasanyaraze gejja kwija na maiza amarungi gokunywa gejja kwija mugambire timwina naikonto nakyongera kumanyisa general asabe UPDF construction brigade ebakolere naikonto ngena mugamba mesengerezi so ni malira mwebale muna amataga general mwebale ente mwebale Sara kandi kusaba rwanga abalinde mugaruke kurungi omuka mwebale kutusabira kandi mikale ni musabira General Museveni na mukaziwe mama rwanga abo busingi na magezi bebembere kurungi Uganda babakome kandi tibakubayamba kurugaye aro basibire emyaka enga baitu muchikaro chokesengereza Museveni abaganyire baturuke bakwikala ne bamujuma gwediketeta wasibye wabwerere toina kyo tugamba tetujja kwegayirira baitu ababana tibali bawo bana babantu abandi so ababana ijweri bankomera wa minister ngagenda n'omwana omuna mugamba genda wesengereze Museveni president ntoka kora mistake bagenzi babakora mistake abaganyire muzeyi yaganyira is a father agamba agenti muzeyi akwenda list abana bakoleki baruge sigenda kuba list yaki olololo bakora list eri muna abakutumba chapata atabara muhanda nagamba list yi so president list ejo nja kujimwa kiro cha baraza abana bali mu nkoma ba NUP president akabaganyira in his heart ajja kubaganyira bakoleki baruge so nya abana batabara heru mugendereze mutagenda mu bintu bya opposition ebyo kujuma babembezi koche bipira system handa. President Museveni aine myaka agenda kuche myaka 8 Uganda agenda jitulekera ora siso muhanda walaba nagenda wali bajwairi akiri otakufata alirinka ibali so rwanga wali bamugambire nti byawe obimazire ajatulekera ensemu tujja kubona abo nagenzere so tukulinde ebintu birungi byakozere nubo abana baitu babyenyumizemu twange gare ihanga nyuma kuli mu titokero mu oyito jogo kandi abana banakaseke na ngoma na bunyoro mu rumanyiro rusozoro oyito jogo kaferaho kishwere myaka nga kutunga bridge myaka 40 mutaina bridge myaka nga